Batibitana Soweto String Quartet Simra Gorchuetani Zebra Crossings album Orchue Kwela Shakani Mix from Garalon FM no Shakani Sakura Celestiche Surkogo Kring Salula Houting Ampumalanga Northwest Alim Popo now we can audio streaming Yam Garalon FM.co.za Merani Kalanga Pet Matebola mwana smart wachi mwashtango mashingirtano wachachana makunela wandandazi ntakawana chiner la studio 2 hele polukwane nangona kwa Africa wabula bola momela sinchindani Eric Mawasa fama sunga fukalika awara ya mbiri nshakanlo kwala kamgana lona FM Pet Matebola mwana smart wachi mwashtango mashingirtano wachachana makunela wandandazi ntakawana chiner la studio 2 hele polukwane nangona kwa Africa wabula bola momela sinchindani Eric Mawasa fama sunga fukalika awara ya mbiri nshakanlo kwala kamgana lona FM kombandlela nakufumela ku ri na wetu mhaka titele leti u nga tsakela ku va hi vulavula hi tona kambe Afrika-Dzonga va ka hina Afrika-Dzonga ka ta va na nkarhi laha hi nga ta ku tanihi tiko hi tinyungubyisa hi ku va ku ri na nawu ke laha tikweni lera hina ni lava hi vulavula hi yona mhaka leyi hi dzika hi ku swiphiqophiqo swo tala leswi hi nga na swo ku na milawu leyi va ku yi vekiwile kambe swi tikomba ngeti milawu yeleyo a yi landzeleriwi miri yini hi leyi nge le ku humeleleni ka club leyi ku vulavuriwaka hi yona ku nga huma ti-video va ku swi humelele hi 2023 namuntlha i 2025 milawu yi ri yini kasi maphorisa hi n'we mi hi tsandzekisaka i ntiyiso ku mafami ku loko mi nyikiwe swiphiqo vanhu va tena milandzu mi fika mi ku a swi yiminyana i ntiyiso sweswo un'wana hi loyi famba na boro machini a bora Gautrain ana ku famba nyana xo Gautrain kusuka la Rosebank la Nikhania a Mall of Africa na la Senten mara ani indanga ku ya hala ya a Park Station kambe sweswana xa suki la a Rosebank ku ya Park Station hi mhaka un'wana kha drill kuna milawu ya mafambiselo kuna ti bylaws anga ti landzelelangi nawu walowo van'wana va ake yindlu henhla un'wana kha ni byela ku laha ka thomo mintiku te ku ka thomo va le ku akeni va ake tiyindlu ehenhla ka main line yo ya ka Ndindani kusuka Nsami va akile vanhu tiyindlu ma swimpintsi ku va ku ri hava switipeni ta to komba ku mi dlina kwihi a hi vulavuleni timhaka ta milawu leyi ya hina ya tiko mingisero wa mina a hi buleni hi yona swi na nkoka ngopfu leswi ku hi vulavula hi swona hi ku loko hi nga swi landzeleli sweswo hi ta hetelela va na swiphiqophiqo swo hambanahambana leswi kumbexani swin'wana a hi nga fanelangi hi va na swona hi ta twa hi n'wina mi ta dzika yo laha ka hafu ku bile awara ya 12 kwala ka Munghana Lonene FM loko vuya mahungu ya misava hi ta va hi kha hi bula hi languteka timhaka ta mpimanyeto ku kahle mpimanyeto wu va kha wu endliwa ku langutiwa yini ka tiko ro fana na Afrika-Dzonga ku husiwe timali to tala ngopfu ku na timali to tala leti ti nga husiwa a ni vuli ku hi tiko hi nkarhi wa mfumo wa mani a ni vuli ka swoswo kambe ku na nkarhi wo tala lowu timali ti nga husiwa loko patu ri ze ri endliwa ka nharhu ri patu rin'we i ku husiwa ka mali phela sweswo se loko bill ya 509 million yi tlakuka yi ya ka 5.5 billion i ku husiwa ka mali sweswo swikweleti swa va Eskom na timasipala ti va ti kha ti hisa ku mali ku husiwa ka mali kono loko va va midupi ti-price ti cincacinca kwala na kwala i ku husiwa ka mali se sweswo hinkwaswo hi leswi swi khumbaka timhaka ta mpimanyeto se ta va kha hi vulavula kahle ka mpimanyeto wu va kha wu languta yini hi ndlela yeleyo timhaka leti kumbexana ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka tona ka 0860002543 kumbe tirhisana mathevula dp@sabc.co.za mi ri yini machudeni lama ma nge le ku kombiseni ku vilela ku na machudeni lama nge le ku kombiseni ku vilela hi timhaka ta swikweleti swa nkarhi lowu nga ngopfungopfu ti-post graduate lava ti-post graduate minkarhi ku tala hi vo va tala ku vulavula hi timhaka ta and hi vo va khome switulu loko va khome switulu va endlaku ku va na switereke ku va na yini van'wani va mo swikweleti swi vanga yini kumbexana no ka ni nga swi twisisi ni pfuna ni ku twisisa ku loko munhu a za a va na xikweleti a ri a yunivhesiti ku va ku endleke yini
nako vukona bya NSFAS bya hi vuyerisa tanihi tiko kumbe swin'wana swa swi fanele swi pfariwa khampani leyi nge NSFAS loko a swi kota ka yo pfariwa yi disambitsi yi disambitsi mina na vamani okay yini disambitsi 0860 002543 hi ndlela leyi hi ku tivingiseriwa mehe ku angula u ku yini kwala u nga va ku ri koho hi timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona vele ku laveni ka vahlapfa va ku lumeka ka nhungu lava va fambelanaka na timhaka letiya ti nga humelela le aka night club leyi yi nga laya a Pitori kambe xivutiso i ku loko mi lava vahlapfa lava mi nga swi tiveki no va ngheni kwihi mi ya va lava kwihi hey tiko leri ra n'wina leri na rona tiko leri ra n'wina leri 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula ila nga kona mingisero mina unga kandisa rito ka 0657443911 kumbe u ibela riqingho tani sweswi ni nga kombela ka 086 00025543 ndlela le hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa we u khome yini hi ndlela yo leya a hi ku timingisero mina 0860 00025543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za era Afrika Munghana ex handle kumshani nga kuma loyi a ri wo sungula Nhlekani loyi hi mamukeli ka Munghana Lonene FM mfambisi wa tirhi minjhani boti minjhani pfuke minjhani pfukeli mi rini n'we leyi nga humelela a Pitori leyi nga langutana na yona ya la clubini i ndhawu yin'wana ni nga vula ku hi na vanhu vo tala hi kumeka ku Pitori hi cina kona ma swi vona so swilo leswi nga endleka a swi hlamarisi ka hina hi yaku hi tivaku tive kona ti-sign loko i twa va ku na ti-red flags mara hi ti bisa hi moya vanhu vo tala va kotlana na leswo ti-drinks ta vona ti-spikiwa munhu a pfuka hi xa mundzuku a nga swi tivi ku i helele kwini van'wani va ponisa hi ku a va fambe na vanghana va vona mi kuma munhu a dakwela so a mi tshama n'wi vona a dakwise so mara hi ku mi fambe na yena mi nge n'wi siyi mu kote ku n'wi sirhelela hi nga tivi ku lava swi va endlekelaku ku hela ku endleke yini hi vutomi bya vona loko va nga ri na munhu loyi a nga na vona sayitini a hi tlheleleni ka ti-red flags a mi va mi kha mi vona yini leswi swi mi komba wa leswi vona hi fanele hi swi tekele enhlokweni nge hi nga fikangi laha ku lahleka ka tifonu makhiya ma sechiwa eswikhwameni i kuma ku loko i ri ka ti-club tin'wana swilo leswi a swi fanele swa a swi endleki tifoni a ti lahleki hi ndlela liya vanhu a va complain hi ndlela liyani ku ri tolo madakwele ma mina a ma fani na masiku kambe swa muxaka lowu swi tele ngopfu a Zenzu i club leya ya ku yi pfala hi 4 Bodet ti-club letin'wana ta le Pitori ti pfala hi 2 for good example a Hatfield se vanhu lava hinkwenu hi cinacina ku Hatfield ha longana hi ku hi ya kwini hi ya Zenzu hi kona maheleleni ya kona so mi nga kota ku swi imagine ku vanhu va suka lomu a va nwa kona byala va ya ka club leya yin'wana ku continue ku yiwa mahlweni na mabyala lamaya foya leyi nga hundzuka 5 swi ya ku ka ha ri na ti-customer na ma swi vona maphorisa mhaka leyi nga endleka ni nga vula ka va ri awe hi mhaka ku yini na loko wo huma hi timovha va hi tshika drink and drive ni nge vuli ku ma swi ni benefitini even though I was doing drink and drive ni swi tiva ku swi wrong mara loko i hlangana na maphorisa wa swi kota ku a hi qolo mani hi leyi teka ni mi teka ku yo va teka 150 va teka 200 so na case leyi a va ri awe vanhu lava yi reportiwini case leyi mara hi ku loko mo languta swilo leswi a swi rani na hi timafiya a ku na la a ta helela kona hi ngo khensa munhu a nga swi humesa ka Twitter a humesa vumbhoni lebyiya otherwise justice ya ta pfuka yi nga vangi kona kambe xivutiso loko ku ze ku nwa ku ze ku ba fowe va ka yena mi va mi kha mi nwela kwihi ma byi tiva vutomi bya kona ku na ku nga tirhi Monday ya kona u nga tirhi Sunday ya kona so a wu chavi na ku ne le ntirhweni va ta ku bayela swa ti-breathalyzer a wu yi helo xa mundzuku ku nwiwa waya mentsandi ni mi twile makwawo eko ni nga tsaka ngopfu n'wina mi ku tiva kahle ndhawu leyi vulavulaka hi yona ku mi ri ku endleka yini kambe endleka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula hi leswi mina lexi xi ni vavaku ka swilo hinkwaswo i ku a ndzi tshama ni ya ka tiko rin'wana ni fika ni ku ni ya ku
ni ya ku hanyeni ko lera ra ku ni nga hlamusela ku van'wana matikweni man'wana va hanyisa ku yini n'we mi nga hanya ka matiko man'wana kumbe swi mi ta hi pfuna swi olovise sweswi swi nga olovisa swona Afrika-Dzonga swa ku vanhu va huma matikweni rin'wana va tlhela va fika va mi lawula van'wana va mi hakerisa na rente van'wana va ka ndhawu yo ka yi nga ri ya vona van'wana va mi hakerisa na gezi hi va ka yini a hi tekeni lomingiseri nhlekani Kalanga Pet Mateo. minjhani papa Yevukeni ninja. epfukeni Hayi leri ku Kalanga ra tikanyana katsongo. And hayi swintsongo swinene. Loko ni la ku languta kahle Kalanga. Mhaka leyi ya clubbing ya vana a va swi tiva van'wani va vona. Kahle lava tirhaka nawu a va ha hloniphi tiko ra hina. A va ha hloniphi flag ya hina. Loko vo swi languta kahle va kona va tshunelaka va swi kota ku kuma mali hi ndlela yo karhi handle ka phakathi ka club na yena loyi a nga humesa mhaka ya video liyani after 3 years loko a ko va na xaka ra yena a ta ri humesini after 3 years a fanele a hatla a humesa fast kahle na yena yaliya a nga humesa video liyani a fanele a hatise swinene va hatla va kumeka before va nyamalala vanhu lavaya kambe xivutiso hi ku kahle ni vonile kumeni mahungu lawa van'wana va kha va ni rhumelaka vangeri ndhawu liya hileswaku na byala bya kona leswi byi popisaka so hi swona leswi hi swi tivisaka so loko swiphiqophiqo swa muxaka wolowo loko vanhu va kha va swi vona va tshama na swona va miyela na swona ivi sweswi loko xiyimo xi titani ku ri kho va hi byela hi ni khale ka hi swi tiva ku na xiyimo xa muxaka lowu swi vula yini hi tiko ra n'wina mara Kalanga loko u tswariwe mutini se hi rhandza muti wo tshama ka wona loko u twa va kha va vulavula hi munhu n'wana wa ka n'wina i fanekele hatla i swi tekela enhlokweni i swi fikisa and i vona ku endlisa ku yini a va rhandzi tiko ra hina i nge tshami tikweni vo tiko ra wena kha ri nyamalala hi ndlela yaleyo i tshama miyele ku wini a wu rhandzi tiko ra wena hi ndlela yaleyo a va humi va matiko mi ri handle va ta swi vona himpela ku ku na vanhu lava rhandzaka tiko ra vona loko u bayiza kan'we ntsena swi herile wena i khomiwini hi nkarhi walowo a hi zamini ku va hi rhandza tiko ra hina hi rhandza leswi nga hi swona loko nge se hi rhandza tiko le na ku kula tikweni kambe van'wana va kha va ku va nwe byala ku za ku va 4 mi va mi byi nwela ka yini Kalanga unfortunately mina byala a ni nwi mara byala mani voni lexi va endlaka swona mhaka byala hi ku ri munhu o nwa ndzi ya tshama a nga swi ku tshamela yini loko wo swi kahle loko o reverse ya malembe ndzhaku hi mhaka byala a ku nwa byala ka nkarhi wolowo mara a va swi kota ku vanwa va nwa tindzini munhu loko a heta ku nwa byala a ti wisela sweswiwa hi abusela hi njhani wa se abusa byala nkarhi wun'wana loko u kota ku va hi teka vutihlamuleri ehenhleni ka tiko ra hina ehenhleni ka vutomi bya hina ehenhleni ka maxaka ya hina ya ku tlhela ka wona munhu un'wana na un'wana lava phakathi ka tiko swi tiva ku i tshama tikweni a hi tekeni responsibility sometimes hi ti languta ku tiko ra hina hi lunghisa ku yini phela ku lunghisa tiko a swi sunguli ka Ramaphosa hi nga ta ku yini president a lunghisa tiko na hina vinyi ha ri lunghisa tiko ku va hi teka vutihlamuleri ka tiko ra hina swi endla ku swo tala swi cinca hi xinkarhana xitsongo a hi na mhaka ro tiko ra hina flag leyi ya hina hi hloniphi hi hlonipha ku ri i South Africa wo kantsene ku hi hanya ni dyini ni guxe mindzuku ri xini a hi na mhaka na swona kasi swa swilo hinkwaswo swi huma ndleleni loko vo swi kahle Khalanga ku na vanhu lava busy nawu ta kuma loko vo investigate ku na phorisa ri ko phakati ku na munhu kulukumba ri ko phakati wa hi hlonipha flag ya hina na wa hlonipha tiko ra hina na i nghene entirhweni nghena hi ku ya ku ndla yini hi vula ku tirha hi kuma mali kumbe hi vula ku hlayisa nawu na leswi swin'wana se swi languta kahle Khalanga ku sa tshami hi kha hi kombetela vanhu ku ri va mani va ndla yini na hi ndla yini hikuva a swi vona swi endleka atindleleni a swi vona swi endleka mara hi la ku tlhe hi joyina kwala onheka west ta ku South Africa yi wini yi wise mani na hina hi wisile nemetwelibot nikhesi so Khalanga inkomo 0860002543 va Zanjo va humese xitatimende xa ku komba ku va le ku swi vonini swi nge le ku humeleleni kambe va na vona va ta endla vulavisisi hikuva va tiva ku va le ku landzeleleni milawu ya la tikweni kambe lexi xi nga le ku endlekeni ni nge le ku swi vonini mabindzu yo tala i ku mabindzu yo tala ku ya hi leswi va Action SA na vo va vulaka so tanihi van'watipolitiki va nge mabindzu yo tala a ya tholi vanhu va ka hina ya thola vanhu vo ka va nga ri va ka hina lava kumbexani van'wani va koho va nga na rivengo ka hina va hi zondaku hi swivangelo swo ka hi nga swi tivi ku va hi zondela yini ivi ku hetelela ku va na swiyimo swa muxaka lowu na ku hambi vo va vafambile va ri 8 va lava nge le ku laviweni
va ta tshamela kwa ka matsakali va ta tivi ma ai tekeni n'wana mingiseri lo nhleka hi xewetile botpet mpfukini vuto mina hi pfukile minjhani n'we hayi valava okay botpet loko a vulavula hi timhaka ta mpimanyeto or budget ya tiko ku vekiwe vanhu va wrong ka ti-position ta wrong why ni vula hi ndlela leyiwani ni la ku mi nyika example hi ndhawu leyi ni humaka yona la ka njhakanjhaka ne ndhawu leyiwani hi seviwa hi ti-ambulance leti sukaka ti ri ka majozi mara loko munhu a fanekele a foneriwa a ku fanekele ku foneriwa ambulance yi fanekele yi foneriwa kha kusuka call center ya kona yi le Phando complicated xa kota ku va ku ndliwa ku va ku ri na call center ya ti ambulance a hlanganani because loko se i fonela le a Phando le vanhu lava va nga le a va xi na xichangani loko i fona ri mchangani it's so complicated i vulavula na munhu loyi i vulavulaka na yena hi Xivenda mi nga twanani at all a ku vulavuriwi Xinghezi loko ni vulavula namuntlha sweswi loko mo teka foni mi fona ni complain ko tala too much loko ni vulavula ku hambi ku ri Xinghezi botpet ndhawu fanele ku langutiwa ku ndhawu leyi wa ku save vanhu va njhani mantiza munhu ku fanele ku vulavula ku vekiwa munhu loyi loko a hlamuriwa foni a nga ta swi twa ku loyi mchangani a switcha vulavula Xichangani va koho vanhu valava a vulavula Xivenda a vulavula Xipedi a vulavula na xo xilungu xexo loko a ni vanhu lava va kha va fonela ti-ambulance letiwani kumbe emergency loko wo fona munhu wa ku i ri halo i hlamula foni ingaku u hlamula foni ya yena ya personal ni complain ko tala ngopfu and the complain ya mina at some point na manager wa kona i teka foni a veka hansi because vanhu lava xin'wana xa kota ku makuvula ya rana hi xikaya ka vo and mhaka leswi la mi yi landzelerisa botpet teka ni foni hi nkarhi lowu mo ka mi nga ri ku ntirhweni ni fonela nambara liya ya ti-ambulance ya Phando yi ta lava hi ndlisa hi tirhisa method wun'wana walowu nge tirhi hi mhaka ku a ne mina loko mina ha ri ku ringeteni ni le ku kavanyeteni loyi a nge le ku laveni ambulance hi swa mampela swi vula ku hi ta lava method wun'wana wa ku lavisisa handle ka ku hi yo mhaka matutuka khale loko ni ku mi yingisela hi ku mi ta ni khomela loko ri ku xihoxo ni endla xihoxo kambe hi ku mi yingisela ni twa i nga ri mi hanyini hi minkarhi leyi a ku ri na tifoni letiya ta Telkom letiya ti famba ti vekeriwa lomu a hi kumani ya hoxa mali tin'wana hi hoxa hi khadi ma tsundzuka na ti vona tinambara to tala a ku nga ri 086 a ku ri 0800 ma swi tsundzuka se ivi vanhu va hamba va ti huhisa munhu a fika ba 0800 11 12 13 yi hlamuriwa a dropa kumbe a suka tsutsuma yi tsiya loko ha ri ka le ya ti-ambulance botpet ka hlanganani hinkwayo yi na 3 wa ti-ambulance just 3 I don't understand ku ri insha complicated xa ku ni twisisa ku ambulance ko kumbe hi mhaka ya ku yaleyo discussion hi tshame hi va na yona a hi tlheleleni ka leyin'we mi nga sungula hi yona leyin'we mi nga sungula hi yona mi te vanhu ku vekiwe vanhu va wrong ka ti-position ta wrong mi kha mi vulavula hi mpimanyeto ni pfuneni ku swi twisisa sweswo ya loko hi vulavula hi timhaka ta mpimanyeto botpet hi vulavula hi timhaka ta ku sweswiwani ni vulavula hi timhaka ta ti-ambulance mantiza munhu swilo leswiwani swi fanele swi va swi ri ehansi ka mpimanyeto wo karhi wa Department of Health mara hi mhaka ku vekiwa vanhu va wrong ku tekiwa mali liyani yi dyisiwa sweswi yi dyisiwaka hi swona ivi instead ya ku xaviwa ti-ambulance timbirhi ku xaviwa ambulance yin'we mantiza munhu mara leswi ti-ambulance a ni swi twisisi ku na ti-ambulance to tala ngopfu ti nga famba ti nyikiwa vanhu n'waxemu mani to tala loko mo fona sweswi mi ta byeriwa ku ambulance yin'we yi ye mhankwini yi helekete munhu leyin'wana yi helekete munhu a xitanda i ti-ambulance ta 3 ntsene mantiza munhu and swilo swo ka ni nga swi twisiseki ku yi fike njhani laya nemetweni thank you nemetweni 08600025 ni kombela hi nga hayi ngopfu ka yaleyi ya ti-ambulance na swi twisisa ku mi nga hi vulavurili hi yona kwala ka nangwana kwalo loko ku ri ku a swi le ku cinceni swo vula ku mi fanele mi cinca lava mi va votaka hi ku a ni hi vulavule ngopfu hi yona laha hi nge tshame ka hi vulavula hi yona laha ma swi twisisa kumbe 0860002543 nongolo ka Afrika wa vulavula kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wa timhaka wu yimise ku yini hi ndlela leyi kambe sungula ni hi twa ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ya ta va yimise ku yini mixo justice machines yi yime ku lunga ku la ta hi byela ku mahungu yalawo ya awura ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ku ya le ku nga na mixo hi leyi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani
nakhalanga Pat Mathebula. So mixer Munghana Lone FM ina ngona ku Africa wa vulavula makume na rin'we timinete ntsena ku bila ora ya khomembera etsikeni vakaini a etsikeni la ngutata ku ra hina na milawu na hinkwaswo leswi hi nge le ku hlanganeni naswona tanihi mintlhontlho loko mo languta sweswi nge le Zanjo mi languta sweswo vanhu va aka henhla ka tiphayiphi mi languta ha khale ngopfu ku vulavula hi mhaka ta ku vanhu va ake mikhukhu swiporweni un'wana hi luya boxe Gautrain masibona ku a ku endeka yini loko a lo boxa ku Gautrain yi va kha yi famba la timinutes tingani 15 kumbe 7 minutes yi hinda la 7 minutes yi hinda la 7 maswisisa mara munhu aka va ha ku mati ku hama mati la tiko ra hina ta lunga va kaini na ni vula ku ni byelini ku ta lunga na 0860 makume na rumbirhi timinete ntsena kumbe lawura ya khomembirhi a hi amukeleni loyi Nhlekani Khalanga Mpokeni hi pfokele minjhani bot Mpokeni Ntshana Ladland enkomo na khensa Khalanga xi lexi na vulavula leswi swimbirhi i freedom na mali tiko ra hina ri na wona na hi tsale milawu ya kahle ngopfu ka tiko ra hina and at some stage intenta pick up ingaku tiko ra hina ri one of the best loko swi taka ku tsala milawu mara loko swi taka execution na ku vulavula ngopfu hi mhaka ya ximali ngopfu before ni ya ka freedom lexi xi endlaku ku mi kuma ku hi minkarhi yo talo milawu yi tshoviwa i mhaka ya ku lava va tirhaka hi nawu ku va ku ri na makwanga ya mali mi kuma ku ri for example hi nga nyika club leyi mi nga nyika hi vulavulaka yona yi nga mahungwini sweswiwani swi nge endleki mi kuma ku a ku nga ri ku ri na deposit to karhi a tindlewu mara mi ku vanhu lava va attendaka mhaka ku va ku ri na mali a xikarhi mi kuma ku a swi yi phambeni a ni ri maphorisa ma corrupt hinkwawo mara hi na yona percentage yo hlaya ya xiphorisa leyi mi kumaka yo boheka ku loko yi fanele yi fika laha hi mhaka ya vusweti yi fanele yi boheka ku teka mali so hi minkarhi yo talo mo cheka sweswiwani a ko ho tirhiwa hi ku tinyiketela ko tinyiketeriwa hi ku ntshani i fanele a tlhela a khome mali yo karhi ku leyi mfumo wu ni nyikaka yona mi ta kuma ku se ni va greedy nga ku a ya ha ringani and hayi ku a yi ringani ni hela ni ndle perception ya ku loko ri ku ni kuma 10,000 rand at the next salary ya mehe ni ya ndla leswi swi nga ta hindza 10,000 rand hi mhaka ku na swi tiva ku loko ni ya ndhawu yo karhi ta fika ni teka 50 rand loko ni ya ka club ya Khalanga hambi yo tshova na ta teka 100 rand leswi ni swi vitanaka i greedy that's why mi twana ku ri khale hi leyi hi nga na yona yi kulukumba ngopfu i ku hi hela se hi nga ha tirhi hi mhaka ya ku mali hi rhangisa phambeni ku tlula nkarhi wun'wana ku vutomi bya vanhu loko mo languta risk factor ya swilo leswiyani swi kulukumba ngopfu loko munhu a za a kuma a discovera ku loko ni ri ka club leyi ta fika ni daka ku tlula na mpimo swi vula ku wo nwa consumption ya alcohol leyi nga yi tolovela mara wa ha tlhelela mntu u tlhe concept of leswi i nga swi tiveki ku nkarhi wun'wana swi danger ka vutomi bya wena as a person and hayi ku as I'm saying a ku nga ri na ti-report swi nge endleki a ti ri kona ti-report loko ni mi vulavisisi bya kahle mi ta kuma ku varimi va ta va swi kuma ku ve na ku lavisiseka ku karhi mara mi kuma ku vanhu lava yaku laha a va yi xikongomelo xa ku va lava ku tirhela tiko va ya in a sense ya ku ri mi ni takela ni le mali yo karhi xa vumbirhi xana vulavula hi xona i freedom ni na yona freedom butete mara ya hina yi tlula mpimo ya hina freedom leya ya ku ni ta vulavula na phorisa leswi ni swi lavisaka swona ya hina freedom leya ya ku ni delela phorisa ku tlula mpimo mi vulavula xikombiso xa ku a mi vangi na opportunity yo hanya ka matiko man'wana a ni hanya ngopfu mara ni lo kumeka ni ye ka tiko ro karhi ri fana na Botswana butete phorisa i state mi nge vulavuli na phorisa Botswana the way you want leswo i nandzu wukulukumba ngopfu that's why mi kuma ku a va tirhisi ngopfu a va ku enforce va fanele va ku arresta vo ku byela kunene ku yo under arrest nghena laya hi famba a ku humangi xibamu a wu fasiwangi hi nchumu wo byeriwa failure to follow that instruction i case ya serious ngopfu a hi na swona tiko ra hina sweswo loko phorisa ro fika ri yima ri kuma munhu a ka drilla kwala ku famba ku Gautrain and that's right i freedom leyi nga na yona ri ta fika ri vusa ku endla yila va swi lava wena va ta ndlani maphorisa kumbe xa loko ri ku na leswi va fanele swi endla as I'm saying na statement ya xivona xo sungula okay a fika a nyika statement xo karhi a ni ndla swo karhi
for the fact that nkarhi wun'wana a va yi tivi impact ya drilling leyi a nga ku endleni va ku okay ri ku va ya rhanga a va nyika xi-envelope xitsongo a va ha la ku tiva la ku endlekeni ni ku tsakeriwe ku ndhaku hi kume cold drink se hi dlayiwa swiswimbirhi butete nawu kona hi na wona mara hi na freedom yikulukumba ngopfu leyi pfumalaka control ivi hi tlhe hi talela ngopfu a tiko ra hina hikuva hi ri na vanhu lava va nga ka law enforcement mara va nga ha landzeleki nawu ene ku lunghisa swona butete swa ha ta hi tikela sweswi vanhu hi nyike xikombiso ku le ku laviweni vanhu lava va hisa lava question number 1 va documented now hi wihi method lowu u nga ta tirha sweswi kula ku va kuma as you swi vula swi nga endleka mi kuma ku va only 10 kilometers away from the ndhawu liya mara ya va identify njhani hi ku number 1 a hi swi tivi ku hi lava Filimon kumbe lava Pheto kumbe lava Ntshami a hi sure sweswo swi nga endleka ku ri a nghene hi Isaac mara mi kuma ku the real person a hi yena i Filimon ivi a fika a produce document yo karhi leyi a nga na yona ku mamila mina me Philip no ana ni tis ngopfu kwala ka ku a hi swi tivi no va nghene kwihi phela loko nga tivi no munhu nghene kwihi ya ku lava ku i le kwihi munhu lava direction yihi loko mo hleketa khale yes khale ka khaleni loko i vhaka Joni a ku ri na loko maphorisa ma hlangana na wona ma tshama ku question ku ma fika ma yimisa vhene ma question ku ya kwihi a wu ri na xiphephani xo komba ku u layani n'wana wa xikolo u layani u ta va kona for 7 days that's it loko wo kumeka hi siku ra 8 a wu pfaleriwa ta vulavula phambeni vatswari va vona ta ku humesa ku hi lava yini hi siku ra 8 a ku ri timethod tin'wana leti a ti endlaku hi va na control sweswi control ya hina i yitsongo ngopfu that's why loko hi na too much freedom ivi hi tlhe hi kumeka ku milawu ya hina yes yi kona di-document mara execution swa tika because at the end of the day freedom leyiwa hi nga na yona hambiloko ku hi nga fuwa voya melenge tlhelo ra corruption as inside mara ni na ti-right to tlula phorisa i va nga hi maphorisa lama hi nga na ti-case ta vona va nga biwa phorisa ri biwa butete swi tlhe swi nga ndli nchumu mara loko rona ro reacta i nandzu wa serious ngopfu va tele ngo vahlampfa lava nga kumeka ku ri na video ti nga tekiwa adorobeni va joveke a ka ba phorisa wo huma handle case ya kona yi tova kwalaha switsongonyana hi vulavula ka media rin ndzhaku ka vhiki hi rivele xi herile xi lavisisanga xi lavisa case xexo xi landzerisanga na ku endlekeni xona and loko phorisa va ri ra xikwembu ro na reacta ka case yo fana le yes it's a serious thing swi nga heli swi nga heli swi ta ze swi fika lava nga ta ku i xenophobia so hi na challenge ya serious butete so solution ya kona ne handle kahle ka hatla tika because for the fact that ha ta va na issue ya ku ti-border ta hina ti nga seveka control ya strong yo kota ku tirha hi va kahle which is very difficult because yi hi wisela kwala ni vulaka ni ku loko ha ri na corruption ni ta nghena a South Africa simple ni ta tlhela ni huma simple because ni na mali yo karhi ni fanele yi humesa as ni ta kota ku nyiketa somebody else that's why ni vulavula hi sweswi swimbirhi too much freedom and na mali leyi mi kuma nkarhi wun'wana yi endlaka ku hi va greedy hi nga ha tsaki more lowu ni wu holaka ni twa nga ka wu enough mina swi tiva ku loko no nghena patwini butpet va ta ni nyika 50 rand la un'wana ta fika ni nyika 20 rand un'wana ta fika se ni na budget ya sweswo already nemetwe done butpet enkomo 0860002543 hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula ila nga ko mingsero mina 0860002543 un'wana mingseri hi loyi nhlekani wexiko xa ndhandhazi mina wa gede ya blomu na ngwenya hileswaku loko no vulavula ni lehisa swi nga endla ingaku ni lo kopela ka laha va ha ku humaka hi ku a ni lave ku hlamusela ngopfu aka liya va nga hetelela hi yona moni swi komisa hi ku vula ku tsandzeka ku twisisa ku freedom i yini swi hi onhele ngopfu atikweni leri laha a nga ta na mhaka ya ku a ku vi na freedom a tlha nga hlamuseli i yini freedom swi hi onhele ngopfu ku van'wana va tanga freedom swi vula ku free na ku ona leswaku atikweni ra hina ka ha ri hava leswiya na xikwembu xi lavaka swona loko va kuma tsungulo ya i ku chava Yehovha ka ha ri hava lexi vanhu va xi chavaka
kwalaha ka ku ri hava ku chava ku endla kusula tikweni ra hina swi va hi leswi nga yiswona leswo tala hi leswi swi nga vula hi va lavaka a ni la ku byela van'wani va kambe a mi la ku va byela nkarhi kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve freedom a yi twisisiwangi kumbe ntshunxeko wolowo a wu twisisiwangi ku ya hi laha a wu fanele wu twisisiwe ha kona a ka ha ri lexi nga endliwaku ke ku ndlela ku swi twisiseka naswona loko ku ri ku swi koho hi swihi hi loko ko nghena loyi ku nga ri ki yena a nga vula ku freedom a fika a swi hlamusela hi ndlela yin'wanyana va khumbe swin'wana papa lava va ha vulavulaka liya ya ku vanhu va swi teka ingaku leswiya swa ku a ku chekiwa loko xikolo xi pfala hi ya a joni va cheka ku we u lava yini kwali u aka mani va ta ingaku a ku ri vuhlonga kasi a ku ri ku fambisa kahle se va ku you are free se munhu to endla a ri free loko a ha ri lava va ha fumaka se sa ha ta tikanyana ni vula hi ndlela liya ya ku laha loyi a ringetaka ku endla leswinene ku hetelela ku ri yehe loyi a nga onha me a ri nge tshama ni swi twa ku loko phorisa ri khoma munhu loko a ala ri n'wi somba voko loko a ya a fika xitokisini se hi i pfula case a ku phorisa ri n'wi vavisile voko se ku ya ka jekajekisaniwa a court i tiko ra njhani reswo hi swo swi tikaka sweswo a hi swi tivisangi kahle ku freedom swi vula yini a ko va mhaka ya ku kumbexani lava va nga tumbuluxa milawu leyi va nga va yi tumbuluxe swi ka swi ya hi tlhelo rin'wana ni vona xinavetiso xin'wana ka thelevhixini xi kha xi kombisa ku loko van'wani va vona leswi van'wani va vona leswiya kambe mi nga mi vona xiximwe ku fana na loko hi kha hi vulavula hi kutani mina n'we hi kha hi vulavula miyingiseri ku na vayingiseri vo tala lava nga le ku yingiseleni sweswiwani van'wani va twa leswi van'wani va nga tweki swona loko hi kha hi vulavula hi kutani se a mi voni ku kumbexani xi nga va xi ri mhaka leyi nga koya ku loko kumbexani ku endliwa milawu leyi lava nga yindla milawu leyi a va yindla va yi langute hi tlhelo ra ku hi vo va nge le ku hehliweni ku swigevenga se va va ku swi vula ku milawu leyi yi fanele yi endlisiwa leswi ivi va nga languti ku lavan'wani lava swi nga va khumbeki leswiya va twaku va nga swona swi nga va onhela njhani mo ni nyika xikombiso laha ni rimaka kome hi laha ku kurisiwaka vana exikolweni hileswaku freedom leyi vana va nga na yona hi khalanga vo ndzi ku rhandza ehenhla ka titala swin'wana a swi vulavuleki laha xikarhi ka vanhu lavakulu va ka redi leswi va fana va swi ndlaku loko ku hundza vatsara lava va xisati meya loyi ni ye xikolweni siku rin'wanyana a xikolweni xin'wana lexi a ni tirhi ka xona masiku hinkwawo loko ni fika tinhonta swin'wana hi ku a ni xi na freedom lexi we xi ku ntshunxeko vona type ya hina hi leyiwa loko karhi ni cheka movheni loko ni vutisa principal loko a te vona va ku vana lava na freedom hi ta ku va yini ka bava hi ku hi tona hi ku va hlamula va kota va ku hi va abuse a hlamuseriwangi kahle swilo swa ku freedom se mi type ya mani n'wina ya ntshunxeko ya chomi ya ntshunxeko betsadile 0860002543 swi vula ku hi fane hi kuma munhu loyi a nga ta hi byela kahle ntshunxeko amukeleni un'wana mix a ka ha ri na munhu la 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi kusuka la studio 2R hi le Polokwane langa Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 khume nharhu timinete ayiseba awara yambirhi awara yan'we mangu misava na tatana Misho Justice Machines ivi kusuka kwalano hi ta va hi ya mahlweni mingiseri wa Munghana Lonene FM hi bula na professor la hi nga ta bula na vona ndzhaku ka mangu misava ivi kusuka kwalano twa na wena ku angula ku yini ka 0860002543 mi nga rivali kandziyisa rito ka 0657443911 n'wana mingiseri hi loyi nhlekani khalanga Mfukela papa mina hi valove mi ngo vona hayi vatomi man akhensa Afrika-Dzonga tiko ra xonga ra ku vana swi swo talo hi ku ya hi mehe khalanga swilo swi onhake kusuka le henhla loko hi ta ve hi kume freedom then hina va ka ntimeni loko hi ta ve hi kume freedom hi rivarini ku freedom i yini kumbe freedom switandzhaku swa yona ku nga ve ku ri yini then hi hetelela hi twanga ku loko freedom hi va hi ri na yona
ku phanga swilo swi tiko ra hina ri nga na swona Khalanga why ni vulavula hi ndlela leyi Afrika-Dzonga nawu ya hina yi kahle swinene but kusuka le henhla leyi a va yi landzeleli lava a va fanele va endla ku hi landzelela milawu so hi swoho swi hetelela ku swi endla ku tiko ra hina ri tsekatseka hi ndlela leyi ri tsekatseka ku xiswona and then na loko yo tshika yo va hi kume munhu loyi a ringetaka ku enforce nawu swi ta hi tikela ku hi tlhelela le ndzhaku because of ti tolovele ku tshama ti karhi ti dya mingwana so swi ta tika swinene ku hina hi va hi ri tiko leri ri nga na xindzhuti tiko leri landzelelaka nawu hi ndlela leyi nga right hi timhakeni ta ku vanhu lava a va fanele va make sure ku hina hi landzelela milawu hina hi nga hala hansi hi vona va tlhaka va endla ku milawu ya hina yi tezo khale nga ni ve na nkateko nyana wa ku fambanyana ka matiko lama nga kusuhana na wona Afrika maphorisa ya ku tala ka matiko lama nga la tlhelo ka hina a va khomi swibamu siku rin'wana ni te ni pfuka nampundzu ni muchayeri wa truck so loko ni pfuka nampundzu no fika no kukula laha ni tlhele ko hundzeka lowu ku va ku basini so misa loyi a ni vona ku misa loyi i le ku lahleteleni ka maphephe la a hansi i ndlandze straight misa loyi ya ku hemfo rholela maphephe lama nga laha hinkwawo before ni make sure ku ku ra nawu ra ku kandzela hi xiyimo xa le henhla ni n'wi languta misa leyi a ku hemfo ni ri rholela maphephe lama nga laha before u face ti-consequences ta xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu ni heteleni layi ni swi twisisa ku xisa leswi swi ni byerisa ku so a ni na plan ni rholele maphephe lama nga laha mara laha Afrika-Dzonga kuma maphephe le dorobeni ma tele pensa ku yiwa hala hansi ne le henhla ku hlanganahlanganini mara maphorisa va koho lava a va fanele va make sure ku nawu wa enforciwa so hi nge he lungi Khalanga swona kini ende swi ta hi tekela nkarhi ku swi lunga because of loko hi ya kuma munhu loyi a fanele a swi landzelerisa va ta twa nga ku vanhu i le ku kantseleni ka timfanelo ta vanhu van'wanyana natswa mi kuma ku na vanhu lava dlayiwaka hi vanhu lava hi nga swi tiviki ku va nghenise ku yina Afrika-Dzonga because of masocha ya hina na wo a ma le ku tirheni ka leswi a va fanele va swi endla loko mu le ku langutela tibodareni vo nghena hi ku rhandza vanhu hi ndlela leyi va swi lavisaka xiswona a ka ha ri ku tirhiweni kambe hi fike njhani kwalano ka ku vanhu vo nghena mativa siku rin'wana a hi ri ka a Beitbridge loko ka ku simekiwa timhaka ta BMA hi ri na holobye Aaron Motsoaledi loko hi ri le hi fika hi va kulukumba van'wana va maphorisa va hi teka va ku a hi fambeni hi loko hi fika laha hi le xikarhi ka Afrika-Dzonga na Zimbabwe va ku mi nga pfuki mi endle xihoxo xa ku mi hundza mi hala hi ku maphorisa na masocha lama va nga mi khoma mi vhe mi famba sweswi vulavula sweswi ku na nkulukumba wun'wana a ri kwalaya na yena a nga ri ku yingiseleni loko va kha va vulavula mbhoni ya mina i Bob Morgan Xivambu a hi ri swin'we kwala a famba hi luya i yo za ya xaveleleriwa se va kha va lava ta n'wi khoma a famba na yena va ku i ya kwihi hala wena hikuva va vulavula hi timhaka ta ku hi nga va i ri xipayi kumbe i ri yini va vula swilo swo tala Khalanga hi fike hi ndlela leyi hi ku ya hi mavonelo ya mina tiko ra hina ri hetelele ri endla ku vanhu lava a va fane va enforce nawu va hetelela va koka milenge va nga ha tirhi ntirho wa vona hi ndlela leyi nga fanela hi ndlela leyi loko n'we sweswiwa mo va mi karhi mi thoriweni kwale ka Munghana Lonene mufambisi wa xitichi a kuma ku antswa kumbe a dya ku antswa ku tlula n'we mi nge tirhi mi ri na energy because of mina ndlala maphorisa ya hina va hola mara hi ku ya hi mina holele ra vona a ri nga fiti ku va kuma leswi va swi kumaka that's why mi kuma ku va hetelela va teka coco too much a ku na maphorisa lama endlaku mali la South Africa ku fana na maphorisa ya le bodareni Khalanga loko timovha ti huma la South Africa ti ya Zimbabwe ti huma la South Africa ti ya Lesotho ti huma la South Africa ti ya Botswana ti huma la South Africa ti ya a Namibia a ti sechiwi timovha ta ku tala la South Africa timovha leti sechiwaka la South Africa ku sechiwa ti-taxi ntsena because of swilo leswi va dyaku hi swona timovha leti sechiwaka ntsena la tibodareni i timovha leti nga layicha mindzwalo na ku a va yi sechi o fika a ya factoreni ra drive swi helele kwalaho but loko mi ya nghena a Botswana va fika va ku tlhantlhisa swilo leswi nga swi layicha hinkwaswo va ta vona ku u layiche yini swilo leswi nga swi layicha swi le nawini na
because of vanhu lava va fayitela le Botswana xikombiso va a ni swi tisa ku vona mali muni va tirha hi ku tiyimisela va hetelela va kuma na swilo leswi mi kuma ku swi suka South Africa swi fanele swi ya nghena Botswana via Botswana to tiko leri ra Mugabe la to Zimbabwe to Zimbabwe but hi ku Botswana va strictly too much a va ha ri na chance ya ku va kota ku va ndlhula hi le Botswana because of a Botswana va strictly va hetelela va tirhisa patu ra le kwini ra le Beit Bridge but South Africa hina endla yini vo endla ku rhandza loko mo langutela Zeerust la ku phosla vanhu vo tala too much va ya Zimbabwe va ya Namibia hi laha Zeerust but masocha ma kona ya no mi nga swi tisa ku endleke yini khala ni metweli botwa mene metweli khesi loko mi tena tlhelo rero ku dia ku engeta inkomo khala inkomo 0860000254 na cancer swinene leswi mi nge le ku tiseni mavonelo ya lamele ku hi anamiseni miehleketo mele ku hi anamiseni miehleketo hi yo mhaka nkulu leyi lavaka Afrika wa vulavula yo yaleyo hi anamisa miehleketo xikongomelo a ndhuma ni amkeleni un'wana hi loyi hlekani Professor Omina Khalanga Mfukeni. a ni se fika na ha ri ndleleni Hayi. Ni 5 to kufika na marito manharhu ni lavaka ku ma vula ku mina tiko leri kulukumba ro fana ra mina ro rhandza tiko ro navelela ku tiko ri kota ku famba ri ya mahlweni tinhlokomhaka leti mi taka na tona hi toho tin'wana ti nga ku hi tlhontlhe ka miehleketo ti hi endla leswaku na hi kota ku swi twisisa ku leswi a hi nga swi twisisi Khalanga a ha ri na challenge timbirhi laha tikweni nga ta pfuka ti nga lunghanga number one, the political party organization yo lenga ku leadeni yo nga ifika from the day one because vo va tshame va tsutsuma va tumbela kwale ve nga va tumbele kona ukinga ku tiveka hamba va tumberi na hamba swindise ku yini a hi swi tivi ivi loko va vuya haleni va fike ku va khomiwe kahle a va fikanga va yiva swilo swa vanhu a va fikanga va onhetela swilo swa vanhu a va mochetela nchumu that's why va nga fikanga va hlangana ti-problem to huma ndleleni ta ku khomiwa na swin'wana na swin'wana mina ni vulavula ku sweswi va Khalanga me mahlawuli ni crossele border ni nghena Lesotho Khalanga ni fike ni paka movha loko ni paka movha a yi langute a vupela dyambu loko ni ri leni a ni lo thinthanyana layini nyana Khalanga ni tele masiku mambirhi ndzeni ya huma a khoto va yi vitana Hlotse khoto ya kona va yi tivaka ndzeni ya huma khoto ni huma hi fika ni hakela fine ya 500 rand ni tlele ti-7 ra masiku mambirhi a ti-7 ta lana a mi onha yini a va ku mi onha yini hi ku a mi tirhisiwa hi mhaka yini va te ni kandziyela yini yo investe ni kandziyela yini layini leyiwani a yi kandziyiwi loko mara nawu wa patu hi le ka SADC ya fana milawu ya patu layini yi nga yi kandziya a yi hoxekanga va ka mina you know too much a na ha hlwerisiwangi Khalanga nhlumbu wa tintambu ta tintangu tekeriwa tiwachi hi ndlela liyani masiku mambirhi ni ze ni ya hakela 500 rand a khoto vona vanhu va vulavula ku hi vo Khalanga namuntlha ne a ku leswi va nga ti endleleki laha tikweni va le ku dleye ka vanhu every day va laha tikweni loko mo vulavula hi vona va ta mi byela ku no ho sungula tribalism hi la ta sungula ta cacacisa vanhu laha tikweni hi la ku sungula xenophobia swi tele ngo leswi nga ku n'wicheni Khalanga ku tshame ku va na railway line yo suka a Soweto ya fika Vereeniging Khalanga va teke xiporo hi lo nhu hi ka hi swi vona a ku na nchumu lexi fanele xi endliwa loko wa va ku byela ku wa vo se sungula xenophobia wena xiporo xi ka xi yiva xi crossa boat xi famba xi ya ku hala handle ku hala ku nga ku tivi na namuntlha tiko leri mi vulavulaka hi rona u nga twa xivulavuri xin'wana xi ku na masombesombe na mina ni believe ku masombesombe loko ha ha ri na political party kumbe vufambisi lebyi byi nga tshama bya tumbela leni hi ta va na problem unless vo kuma youth leyo ka yi nga tshama yi ya tumbela le because of hi swi tivi sweswo hi kona tiko ri nga ta va ri lunghini handle ka sweswo hina loko hi crossela tindhawu to toleto Khalanga i jele a Mozambique ndo lerisiwa kunene ku humesa voko hi xikokola va ni byele ku vuyisela xikokola xa wena a swi ndliwi laha tikweni hi ku ni tshame ni khomiwa kun'wana ve ni landzelela nawu ni hi ni swi vuyisela pakati a xi humesiwi xikokola ka driver laya va le Mozambique va ta ni byela namuntlha Zimbabwe movha wa mina a yi pfumala ti-red flag Khalanga ni hete na hambe na swin'wana swa 1000 ni pfumala ka ni va niketela laha patwini ndzi ni ya xava ti-flag ni na maketela ni byeleni miri ti-flag a ku ndleka yini laha ka bamba ra movha wa n'wina Khalanga loko mi nghena a Zimbabwe mi fanele mi namaketele ti-flag endzhaku mi le mahlweni na laha hansi ya laha matlhelo ka yona ti-flag ta tiko leri mi humaka ka rona kumbe ririya ra kwele swilo leswiya swo xayina leswiya swo loko mi kha mi driver nyana va kota ku mi vona ma ha ri le kule leswa swa xitshopani nako na swi vona ya loko mo ka mi nga ri na swona leswiyani nozi ni a ni swi tivi ni hakele ku fika kwini a ku na matiko lama ni nga khegela na wona a ku na ri nga ri tiveki na milawu ya rona mahanyelo ya vona va tiva vanhu va lava ku va hanyisa ku yini
leri ni mi byela ku hi rona those two ni nga tshama ni swi na tiseleni khalanga ti nyikeni nkarhi siku rin'wana mi ku ni lava ku ta crossa bodo leyi ya kwahalayani ni mi byela ku loko mi huma laha mi ta mi ri xirhubani mi ta swi vona ku lani ku na nawu hinkwawo a ku na xibamu borisa ri jikajikaku na xona mi to vonisiwa xantseni ri phendanyana mask leri nga mbala ri ku no hi munhu a landzelela nawu wa laha tikweni na hina nga ti ta yi bisa huwa mara va swi kotisa ku yini ka hi ku na mali ya va na mali yo tala ku fana na n'wina la Afrika-Dzonga khalanga hina yi dlayisiwe hi vanhu lava nga tshama va tumbela ka vona hi vo va nga ku hi dlayiseni namuntlha because vona sweswi ni vulaka a va fikanga va mocha laha tikweni ne a va fikanga va mocha atikweni vo va fika va tikhoma kahle va yena leswi a va swi yerini hina vaakatiko va South Africa loko hi crossa bodo hi ya ka vona sweswi va hi vona hi ri swiharhi loko vona va ta South Africa vo fika va ti endlela ku rhandza khalanga ku hava roboto South Africa va tsemelerini ku hava layini ya xiporo va tsemelerini a ku na lexi vo ka va nga tekeki khalanga ku kosiwa na tisayini kaya loko mo vona loko mi heta ku chayisa kwala sa mima laha sayikeleni mi vo swilo leswi va nga swi layichetela swi nga crosseni swi ya kaya mina na n'wina loko ho ringeta ku hakhomanyana mi ta swi vona leswi nga ta humelela leri tiko ro mpele masombesomba xiyembisa xo ka xi vulavula loko hi nga si susa vanhu valava va nga tshama va hlupheka kwale a va ye kona leri nge ri lunghisi leri tiko loko ka susa vanhu lava nga famba va ya hlupheka kona va nga hlupheka kona mi nge ri lunghisi tiko leri wena u ri yini mingisero mena 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka ni ta vuya ni mi nyika tin'wana ta ti-voice note leti mi nga ti rhumela hi kota ku mi twisa ku van'wani va vaaki va ri yini loko swi ta ka timhaka ta leswi hi vulavulaka ha swoho nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM ya mahungu ya misava loko se hi vuya ka mahungu ya misava hi ta va hi kha hi bula na Professor Hetisani Lucky Makhubele Professor Hetisani Lucky Makhubele ta va ka hi bula na vona ka hi languteka timhaka ta mpimanyeto ku xana loko ka ku ndliwa mpimanyeto wa tiko ku va kha ku langutiwa yini hi ndlela yaleyo nako swi hi khumba njhani hina tanihi vaaki emhaka yaleyo kwala ka Munghana Lonene FM kambe sweswi mahungu ya misava na mixo Justice Machines rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpete mo nghena ka mhaka ya ku hi fike njhani ka ku vanhu va nghena siku South Africa lexi nga endla ku hi endla leswiwani i timhaka ta ku hina vanhu va South Africa hi na ndlala too much ntsundzuka lembe loko Mandela a ha ku huma xitokisini matiko ma nyikela loko a vekiwa xitulwini va ku i mali ya vanhu lava va ri ku lweleni ka tiko ku tiko ra South Africa ra hluvuka vanhu lavaya a va ri le palamende va ku sungula ku holoviwa kwalaya hi laha mhaka yi nga onhaka koho un'wana na un'wana a hi phakananeni ku vanhu lava va nga le makaya va nga ri ku lwela ku lwa voho hi laha swi nga onhaka koho swilo kwalaya se hi yo mhaka leyi endlaku ku va na hasahasa leyi nga kona hinkwayo loko a fika ndlekana swilo leswiwani hinkwaswo leswiwani swi nga na nchumu phela matiko man'wana a va yi tivi na budget inkomu premier nga ka board mina Botpete na vangiseri Botpete a ta loko mi la ku khunguvanyeka or mi la ku rila ne fambani la marava start pitori leyi hinkwayo Botpete a switarateni mi vona vanhu lava va vitaniwaku vunyawupe va tele ku penga ende van'wani va vona i ti-former student i ti-drop out Botpete swilo swi le ku tikeni Botpete mandrisisi xin'wana government ya hina Botpete switshembiso promises yo yi nge le ku dlayeni ka tiko switshembiso Botpete hi swilo swi nge le ku dlayeni ka tiko switshembiso leswi va hetaka va nga swi fulfili swi nge le ku dlayeni ka tiko Botpete hiko khalanga minjhani ya mani kahle timhaka ti onheke kona kwalaho nga ta ku ta fuma munhu wa ntima swo lava hi nga swi chavi hi ku swi vula ku munhu wa ntima wala Afrika-Dzonga wa tsandzeka ku rhangela tiko ende tiko leri endzhaku ka 30 years 40 years ri ta va ri tiko rin'wana
ri nga na switori swo tala na minhlupheko yo tala ka leswi nga ku humeleleni laha misaveni leyi hikuva a ri ku fambisiweni hi vanhu vanene ni vula ku hamba ko va ku ri na mabunu manene a ma ta antswa ka vanhu lava ntsena ma kha ma nga raheteli vanhu ntsena ma nga bi vanhu mabunu mara hi ku rhangela tiko a ma ri kahle ngopfu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga ndla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha kula khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mani i va kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku nele mintirhweni khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya hileswa swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni hi xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na ku langutela kukulu ka leswaku mundzuku holobye wa timhaka ta swa timali holobye Enoch Godongwana va ta va kha va andlala mpimanyeto wa vo lava va nga ta va kha va byela tanihi tiko hi na mali muni nako hi ta tirhisa mali muni xana timhaka ta mpimanyeto ke ti va ti kha ti khumba yini mutivi wa swa timali tlhelo muleteri professor Hetisani Lucky Makhuvele hi vohi lava ku bula na vona nhlekani lowu kambe ke hi yo mhaka hina hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi amukeleni prof hi bula na vona prof nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Inkomo minjhani khalanga hi pfukile hi nga vona prof hi hlanganile namuntlha laha hikokwalaho ka ku va holobye va languteriwa ku va va tatisa timhaka ta mpimanyeto mundzuku kumbexana hi sunguleni kwalano ku kahle hi va hi kha hi vulavula hi yini loko hi langute timhaka ta mpimanyeto prof loko hi vulavula hi timhaka ta mpimanyeto hi vulavula hi xikhedzakhedzani xo sungula ku nga timhaka ta ku tiko hi na mali muni a vi andzhaku hi ta ku hi ta yi tirhisisa ku yini mali leyi hi swona swi endlaku ku va leswi nge i budget kasi budget leyi hi khumba hi ku hambanahambana un'wana na un'wana ka lomu a tirhelaka kona i langutela swo karhi aka budget ni ta fambanyana na n'wina switsongo ni ku loko munhu a tirha ku dyondzisa a ri mudyondzisi i langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele swa ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisiwa yini aka swona hi leswi swi tirhisaka swona aka timhaka ta budget lero un'wana na un'wanyana i na mhaka leyi langutaka ka yona ku katsa na vakokwani ku loko va karhi va ya le ka SASSA va vuya va khome matamatisi va ta ngeteleriwa hi mali muni se swi endla ku un'wana na un'wana loko a karhi a hefemula na laha nga hava ntirho ku mfumo wu la ku ta hi byela yini kumbe wu vekile yi nga ta ndla ku na mintirho hi ku komisa ni nga vula sweswo ku ni nga heti nkarhi wo tala khalanga se loko hi ka hi languta hi kutani Afrika-Dzonga ri le ka mbangu wa njhani hi tlhelo ra ku hi na mali muni hi ta tirhisa mali muni ku laveka yini tanihi tiko mi vona xifaniso xa njhani ka tiko ra Afrika-Dzonga ni vona xifaniso xa kahle swinene eka tiko ra Afrika-Dzonga hi ku Afrika-Dzonga yi na yona mali yi na swona switirhisiwa leswi hi nga va ku hi ri na swona lexi xi kayivelaka aka Afrika-Dzonga i timhaka ta matirhelo kumbe matinyiketelo ya vanhu emitirhweni ya vona hi swona swi endlaku hi salela endzhaku aka swilo swo tala loko ni vula leswi kalanga ni vula ni nga titinyingi ni ku tiko ra hina ri va ri ri kahle hi ku loko hi vulavula hi budget nkarhi yo tala hi vulavula hi swiphemu swinharhu swo tiya xo sungula hi nga ta vulavula hi xona i timhaka leti hi nga ti vulaka i ku ringanisa swilo loko hi ringanisa swilo swi ta va ku loko hi ri na mali yo karhi hi pimanyeta ku hi ta yi tirhisa ku yini yi fanele yi ringanisa swilo leswiwani xa vumbirhi hi loko vanhu va department yo karhi va nyikiwa mali a vuya va nga yi tirhisi a vuya yi tlhela yi vuya leswi vuriwaka ku ri i surplus aka budget swi va ka swi hi onhela swinene kasi leyin'wana hi loko mfumo wu kunguhate swilo a vuya mali yi lahleka kumbe yi dyiwa hi vusopfa yi nga landzelerisiwi hi vana leswi va nge i deficit leswi vulaka ku ri hi tirhise mali yo tala ku tlula leyi hi nga na yona
kwala mi nga koho hi ku ve na lembe rin'wana a na ha ri ntsongo mara na ha swi tsundzuka loko holobye wa swa timali hi nkarhi wa kona holobye Trevor Manuel va kha va nyika mbulavulo wa vona wo fana na lowu nga ta nyikiwa hi holobye Godongwana Munduku va kombisa ku va kha va ku byela president Mbeki va ku hi tsalele hi mali ka mali leyi nga te na yona tanihi tiko na leswi hi lavaka ku swi endla ku na leyi nga sala ku nga surplus se loko sweswiwani hi ri laha tanihi Afrika-Dzonga se ku loko vulavuriweni hi ku tiko ra Afrika-Dzonga ri le swikweletini swinene ku na budget deficit yikulu swi ku tluka swi ku chakala hi fikisa njhani ka xiyimo xa muxaka lowu prof ntiyiso kahle mara xivutiso xa n'wina Khalanga a xi kahle ko hi fika njhani hi fikisisiwe ku yini la na n'wina a mi weli kona laha hi lava va nga hi fikisisi leswi endlaku hi fika kwalani i varhangeri lava va nga hava ntokoto aka ku fambisa swilo i nga swi tivi ku swi fikise ku yini ku va kumeka va ri ka tiposti ta le henhla kumbe vulolo byo karhi aka vanhu ku loko va nyikiwile ti-resources va nga swi koti ku landzelerisa ku swilo leswiya swi famba hi ndlela ya kahle leswi swi ta vula ku ri a ku dlineni na timhaka ta makhombo lama hi hlanganaka na wona ku va na ti-flood to ku talatala a KwaZulu-Natal laha swi vulaka ku fanele ku cheneriwa mali ya ku tala ku ya kona ya lunghisa mapatu kumbe ku ya ku ti-basic need sweswo swi nga ku swi fika laha hi kumaka ku budget se yi tirhisiwe hi ndlela yo ka yi nga ri ku yona na vukungundzwana a hi nga vulavuli hi nga byi hlayi ku byi hoxe ngopfu xana inkomo hi sweswo mingiselo mugena lona FM lava hi nge le ku buleni na vona u nge le ku va yingiseleni nhlekani lowu i Professor Hetisani Lucky Makhuvele bula na vona la eka hi langute ka timhaka ta mpimanyeto lowu nga languteriwa hi mahlo ngati ku ya hi ku ile tlhelo rihi un'wana yi langute kwalaha ka 370 un'wana yi langute kwalaha ka ku ile ka ntirho wihi un'wana yi langute ku switirhisiwa swi kona ke sweswo swa ku taniya ku ya hi leswi prof va nge le ku vuleni swona prof ni lava ku tiva hi ku vona ka n'wehe ku loko mi languta tanihi Afrika-Dzonga ku na mintlhontlhotlho yo tala ngopfu leyi hi vulavulaka hi yola hi ta vulavula hi timhaka ta ku kayivela vadyondzisi swikolweni hi ta vulavula hi ku kayivela mirhi kun'wana ka swin'wana swibedhlele kumbe hi ta vulavula hi ku kayivela vaongori hakhale ngopfu madokodela va kha va kombisa ku vilela va ku havele ku thoriweni hi ta vulavula hi swiyenge swo fana va IMF swi ku muholo wa n'wehe wage bill ya n'wehe ka public sector yi kule ngopfu swi ta lava mi yi languta swi swa muxaka wolowo hi swi pfuvapfuva njhani ku hi hetelela hi va na ntshamiseko wa kahle tanihi tiko hi tlhelo ra swa timali mi ta vuya mi ni hlamula prof endzhaku loko ni ta va ni sungule ni hundza hi laha sweswo mingiselo mugena lona FM mina na wena ha ri yisa mahlweni nongonoko Afrika wa vulavula ha ri laha eka nhlekani lowu mingiselo wa mina hi lawa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntari hi bula na Professor Hetisani Lucky Makhuvele hi lava hi nge le ku buleni na vona eka nhlekani lowu hi langute ngopfungopfu ka timhaka teti hi bulaka hi toho ta timhaka ta mpimanyeto lowu nga languteriwa hi mahlongati wu nga ta andlariwa hi holobye wa swa timali holobye Enoch Godongwana mi nga rivali ku swa timali mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka ta ndzawulo yaliya ya swa timali hi laha ku nga na dokodela Mkhatshane Joseph Maswanganyi ivi tlhela tlhelo hikwala ku nga na xandla xa holobye ku nga na dokodela David Masondo ndzawulo ya swa timali hi ndlela leyo ku ve na nkama wun'wana a hi khome hinkwayo yi ri ya hina hinkwerhu va ririmi leri ndzawulo ya swa timali swi lava ku ha swi kota swa ku hlanganisa timhaka ta timali kambe yima ni tlhela ka prof ni twa ku va angu lava ku yini ka timhaka to letiya prof hi leyi mhaka timhaka ta budget deficit timhaka ta ku va IMF va kombisa ku onge hina tanihi Afrika-Dzonga muholo kumbe wage bill ya hina ya vatirhela mfumo yi le henhla ngopfu yi fanele yi langutiwa kambe ke ku na mintlhontlho yaleyo ni nga yi vula ya ku hakhale ngopfu madokodela va kha va ku hina hi lava mintirho ndhawu leyi kha yi ku hi nge swi koti ku mi thola vaongori sweswo na mitwa Khalanga yaleyo leswi xi nga kona a hi fanele hi tiva xilo xin'we ku budget ya tiko ya fana na loko munhu a suka a yima a xivonini a ti langutisa hi ku i ta ti lunghisa ku leswi a swi fambi kahle loko ni vulela ku sunguleni ku kayivela vanhu lava nga na vutivi aka timhaka ta ku fambisa hi yona yi hi fikisaka ngopfu ka sweswo
loko hi endla budget minkarhi yo tala ku na swinawanyana swin'wana swi va ku swi ri kona leswi hi nga ta vula ku i na xiave xikulu ka xexo i byinawanyana byinharhu lava va tirhaka ka timhaka ta timali va ta swi tiva ku hi vulavula hi 50-80-20 rule 50-30-20 rule hileswaku hi fanele hi swi tiva ku leswi bohaka ku swi endliwa atikweni a swi fanele swi budgeteriwa 50%. Leswi swi nga boheki ngopfu mara swi nga endla ku swilo swi kota ku famba swi pfuneta hi tibekela 30%. A vuya leswin'wana swa 20% a swi fanele hi like hi lakuta hlayisa mali savings. Se tiko ra hina ra ha ri hava leswi hi savings that's why hi ri na deficit. Loko a hi landzeleli swinawa sweswo a hi ta va hi karhi hi famba kahle la tikweni hi swi tiva ku swilo swi famba kahle. Se hi mhaka ku a ha landzeleli swinawa sweswo swi kha swi hi tikela mara lexi endlaku swi nga landzeleriwi i ku loko vanhu va heta ku vulavula hi budget va veke sweswo vanhu lava nyikiwaka mali yaleyo a va swi tivi va fanele va yi tirhisa ku yini mali liya hi ku loko hi ri tiko hi fanele hi veka swilo leswi hi nga ta swi fikelela loko ku heta ku endliwa budget ku hi ta swi fikelela na realistic goals. Se nkarhi wun'wani ha vulavula ku va na ti-realistic goal mara hi nga swi koti ku vona ku i yini xilo xikulu lexi tlhaku xi hi tikela swinene before hi endla budget a hi swi tiveni ku ri budget hi vulavula hi mali a vuya hi vulavula hi swikhedzakhedza leswi hi fanele ku hi swi hakela hi leswi hi nge expenses. So a ni ta vula ni nga ti tinyingi ni ku South African Revenue Services ya ringeta swinene ku hlengeleta mali ntsena yo va hava control ka ku ya tirhisiwa ku yini loko u teka swilo leswi nga swi nyika leswi va hlengetisaka swona mali kumbe a hi ta va hi ri na ku antsweriwa. Xitepe xin'wana hi nga xi voneki kumbe hi nga xi landzeleki ngopfu i ku va hi nga swi tivi ku swiboho leswi lavekaka swi endlaka ku ri tiko ri hanya i yini leswi endlaka ku tiko ri nga famba mara a swi bohi i yini laha hi nga ta vulavula hi ti-needs na ti-wants. Se sweswo swi vula ku ri vanhu lava fambisaka timali kumbe vanhu lava fambisaka timasipala ta hina va ha ni dyondzo yikulu ya ku va kota ku twisisa swilo sweswo ku i yini hi ku lava va endlaku budget no ku loko ri ku a va swi tiva ku ri need i yini want i yini ni kona ku ni nga va pfuna na timasipala leti nga swi tivi ku i yini ni kona ku ni nga va pfuna ku loko o ringeta ku cinca leswiwani a swi ta kota ku swi fambisa ku yini. A vuya xilo xin'wanyana hi leswi hi nga ta ku i formation ya budget hi endlisa ku yini budget hi vekisa ku yini ti-priority ta hina ku hi lava ku endla yini. Loko president va vulavula vo to vulavula hi swilo a va vuli ku hi ta tirhisa mali leyi yi nga ta va yi huma kwini swi suka kwini swi ya kwini. Leswi endla ku vanhu lava byeriwaka va fanele va endla yini va va under pressure hi ku leswi humelelaka hi ntiyiso Khalanga va hava leswi hi nga ta ku i plan in action va hava sweswo. Loko a va ri na sweswo a va ta swi kota ku tiva ku hi fambisa leswi hi endlisa leswi. Loko mo langutisa issue ya Eskom loko ku fika vuxika gezi ra hlupha a va fanele va swi tiva ku hi vuxika gezi ri ta laveka ri tele va kota ku plana leswi nga ta kondla ku gezi va ri hlayisekile hi nkarhi. Leswi Khalanga hi le ku neriweni hi mpfula yi le ku neni swinene na kwala ni nga koka bungini mpfula yi le ku neni swinene mati yo khuluka 2 months loko mpfula yi nga ha ri ku neni ta twa ku hava mati. Kasi mfumo lowu wa hina wu tsandzeka kwini ku loko wu plana ku tshovela mpfula. Ku tshovela mpfula i ku maka madamu ku mati ma nga khuluki ma lozeka. Swi hlupha kwini sweswo. Hi leswi ni vulaka swona ku mfumo lowu wa hina mali hi na yona tanihi tiko loko hi hlupheka ho hlupheka hi ku mabofu ma rhangela lava va vonaka ende hi ntiyiso lava va vonaka va siyiwa endzhaku kumbe a va ti tshembi va ti chava. A vuya mabofu ma vona ma rhanga ku amatini ma fambisa se ma onha tiko leri ra hina ro saseka Khalanga. Inkomo. Loko le ku tivutiseni ku loko vanhu va kha va pfumela xiyimo lexi za xi fika laha hi nga kona hi ta huma ku ta fanele ku ndeka yini ku hi huma ka xiyimo lexi prof loko hi kha hi hetsela. Leswiya swa ku loko munhu a fane a hlawuriwa Khalanga va ku va fanele va pfulana hi vucomrade swi hi onhela ngopfu hi ku a va ku veki layani hi ku i na vutivi byo karhi va ku veka laya hi ku i khine ngopfu kumbe i mbala xikipa i kota ku rhasa i vulavuli bahunga ri gogogo ra ka ri nga ri na nchumu. A vuya vanhu va ku loyi swi a nga swi kota ku endla leswi kasi a ku fanele ku tirhisiwa ntokoto wa ku loyi i na vuswikoti bya ku fambisa leswi. A hi langutiseni kahle ku hi mpela loko sweswi ho teka munhu loyi nga ta ku hi ku RFI loko a vuya laha hi fika ku hayi wena i minister ya finance i ta tiva yini hi timhaka ta mali.
ende vanhu va fanele va ripota aka yena na leswi a swi va nga ripoti ka yena a nga tivi nchumu na yena wo tsakisa ku fambi ya vula leswi a vuya a vula swi endleke hi ku nkarhi hinkwawo a ni naveli ku va president ya tiko leri hi ku hambi wo navela ku va na swilo swa kahle mara loko ka ha ri na vanhu lava va nga swi tiveki ku va ndla yini loko ri xile emintirhweni ku ka kha hi vuya kwala hi nga kona hi ku mhaka yikulu mali yi kona mara yi nyikiwa vanhu lava nga swi tiveki ku nkoka wa yona i yini kumbe yi fanele yi endla yini va humelela hi ku swilo swi le ku fambeni mara i twa va ku mali yi tlherisiwile ku komba ku a yi tirhisiwangi i nga tivi ku a ku xaviwa yini kambe yi pfume hi fika njhani ka xiyimo xa ku ku va na vanhu va nga swi tiviki ku va tirha yini i swi tlhelela kwalaya ka ku vathori va nga wu tivi ku wo ntirho wa voho wa yini swi fika kwalaya na ku kwetlembetana ka swa tipolitiki hi ku loko va ta nyikiwa mali tanihi masipala a vuya va kwetlembetana a hi nge a kurhuleni va kwetlembetana ANC DA na van'wana swi ri ku va ni vule mavito ni le maxafini and then welelo ka vona swi va swi karhi swi tshikelela hina hi ku a swi fanele ku hi tindla leswi hi va na rirhandzu ra tiko ku tlula ku va na rirhandzu ra phati yo karhi kumbe ku tiva ku loko no ndla leswi a va nge swi endla handle ka mina mara ku nga ri na nchumu ku ta komba ku phati leyo karhi ya tsandzeka loko ko va hina a ku ta va yini se vanhu va lava hi va hlawulaka hi vona va tlhaku loko va fika emahlweni va lwela ku matimba lamaya ende ku lwela swona va fanele va panicha hina vo ka hi nga tivi nchumu va mpheleni hi karhi hi swi vona ku mbala laha ho panicheriwa ka hi nga xi tivi ku va ri mali yi kona mara a ku ndli leswi lavekaka mhaka yikulu kwala ka ku vanhu va vekiwe etindhawini leti va ka va nga ti tiki ku va vandle kona ma n'wi vona munhu khalanga himpela a ka rhamba la size 6 mi n'wi nyikisa hi 12 a ku nga fambiki hi leswi humelelaka aku ka awa jigoxaxanyana maphepha kwala tintangwini ku kota ku fambeka a swi nga ndzi khalanga a swi nga pfumeli hikuva ni mi ta vona ku swi ndlise swo swo khalanga un'wana va ta n'wi nyika ku va ku imbala self mara va n'wi nyika hi ku a nga tivi munhu ka tipolitiki to karhi a vi a nyikiwa size 6 ya karhi ambala chelufu mi to kuma karhi kalakala loko swa n'wi vava swilo leswi kasi a hi swona hi ku i le ku manyiweni hi tintanghu letiya ti nga n'wi ringaniku lexi fanele ku endla xona a ni pfumela ku timhaka ta budget kumbe timhaka ta vuhleri bya timali a swi ri kahle na le swikolweni ku vana va kula va karhi va tiva swinene ku budget i yini ku nga makunguhatelo ya swilo na vutomi hinkwabyo ku tlhela ku va na leswi a hetaku ti-auditing ka swilo swin'wana na swin'wana leswi swi endliwaka hikuva na kwalaha ti-audit a ti nyika ti-report ku a va tirhangi kahle a ni tshama swa ku na munhu a nga panishiwa hi sweswo ni once the use ya ku Department of Finance yi va na munhu a nga thoriwa laya va tlhela va outsource why va nga vheli va tekela va outsource va tirha lava va tshika va tshama sweswi endla ku hi va na that like big wage billing ya vanhu va ngo hola va nga swi tivi ku va holela yini leswi ntsena ku loko ni vula swilo swo khalanga la South Africa a swi hi ku i dyondze ku fika kwini ku i kuma ntirho swi ya hi ku i tiva mani hambi nga dyondza loko wo tiva munhu a wu hlupheki ku kuma ntirho a hi tihundla a swi tiva sweswo inkomu prof ni khenseni nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta hi nga swi politika a hi languteleni ku budget yi yimisa ku yini minduku hi ta vulavula ndzhaka yona inkomu na khensa khalanga na khensa vayingiseri nkarhi wa n'wina inkomu hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i professor Hetisani Lucky Makhuvele lava hi kha hi bula na vona khale ka muchudeni wa le Russell Bungeni khale ka muchudeni wa le University of Pretoria van'wana lava hi vona lava hi kha hi bula na vona eka nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka totoleto ta leti ta mpimanyeto themba ku na weta tana tlhelo rin'wana ra wena mhaka hi ndlela leyi kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta yimisa ku yini hi ndlela leyi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ayi Butpet na muhumelerisi wan'we kwalano nuku timhaka ta vahlampfa na minawu ya le tikweni Butpet swi le ku tikeni hi mhaka ku loko ku ringeta ku
ku kombisiwa vanhu ndlela ya kahle ya ku la Afrika-Dzonga ku hanyiwa njhani ku nghena reriya ra xilungu ra ku hey n'we muzonde vanhu va ku ta hi ku famba a Johannesburg sweswi ndhawu ta ku tala ku na mati evulavuleni meyara wa la Johannesburg Tata Morewa a ku hi tirhisa mati yo tala sweswo swi komba ku ka ku nga planiwanga Buthphet ku hlawa mina na n'wina hi nga na ti-ID ku plan wa hina va rivala swa ku pfulekini munhu un'wana wo tinghenelela tikweni leri swo swi hluphaka la tikweni leriwani vanhu va nga heli loko tiko ku nga ri na nawu yi koho mara I charity. Buthphet nsekani lowunene na muhumelerisi kwala Buthphet ku na problem leyikulu la tikweni n'wina mi tshame mi vona kwini muakatiko la nga riki na maphepha va na xitandi muakatiko wa Zimbabwe u na xitandi u rima na miroho i boxe na phayiphi ya City of Tshwane a cheleta miroho leyi a yi xavisaka muakatiko wa Zimbabwe hi laha mi ta vona kona swilo swi onhekile va yisa lava na xivindi xin'wana xikulukumba ngopfu no dlaya va nga dlaya because ini makuma ku matimba ma ku yiva electric i yiva fute na mati i tlhe i yiva na misava xitandi u tlhe u rima swin'wana fanele swi endleka sweswi endliwa ku hi va Donald Trump hala America swa American first na hala fanele swi ta swa South African first hi swona wisi ya mina kambe ngomindleyini ku ri kume swivoniso sweswi machava swa olova ku swi vula ka radio kambe ku ya yimayima mi swi yimayimela machava hi swo mbulaka so 0860002543 nangona ku ya Afrika wo vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku tumingisa roma hi ku timhaka leti u nga na to leti loko hi kha hi kongoma ka awara ya mbirhi na nkarhi laha wa ku ni nga kota ku twa timhaka leti mi nga na tona un'wana ni rhumela hungu la i ri khalanga mi se swi xiya ku vanhu lava va nga na swavo a va swi rhandzi ku pfuna maxaka ya vona hayi mi fike njhani n'wina kwala mi fike njhani kwalano ka ku vanhu lava nga na swavo a va rhandzi ku pfuna maxaka ya vona n'wina mi fike njhani kwalano swi na ntiyiso ku fika kwihi na koho timhaka teto mi ti vulavulaka 0860002543 a hi tekeni lomu yingiseri enhlekani ye hi ngo fika va ri ku vulavuleni lava enhlekani minjhani bot hi pfukile minjhani na lolo na moyana la mithina la moyana beri loko mi fika la ka Munghana va sungula va ku khoma ntwani mi ta vulavula na Khalanga ivi Khalanga a mi amukela se loko a mi amukele n'wina se mi le ku vulavuleni mi hetini no heta phela leswi va mi kombula swona sungurisana okay ni kombela ku vulavula na Pat Mathebula hi yena ni nge sungurisana na tiva tiko lera hina ri borile na mefina la hi konakile a politician hala ku xavisa mafofa amahlweni ka maphorisa ta fene ku tiko ri onakile ku tirha vahlantswa ntsena vanhu va lamiseni a va tirhi hinkwavo va hlantswa va na tiyindlu ma tiva ende va xavisa mahlweni ka hina la ina hi onhaka kahle ka hina nyika tindhawu to tshama ni kensile ya mbulalo na moyana la msila ivi twini moyana moyana vola ku switwa ku mi vatwa ku vele misina kambe ni kuze ni vula leswi maka ni tsandzeke ku switwa a va anamisanga miehleketo swi vulavula leswiya swa ma swi vona kasi laha hi lava munhu loyi loko a vulavula i vulavula swilo swi anama hi ku yo mhaka a hi lavi a wo swi welawela ku nghena laha hi fike hayi ya fanele hi anamisa miehleketo yi vupfa yi landzelelana swi tiveka mi va twini vanhu lava kha va vulavula ku sukela hi sungurile ku nga si nghena moyana alright ka va hi ku twa 0860002543 loko ri ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM na ri teka riqingho ra ri ka mi ni pfumeleni siku na ni hundza laha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi tekeni loyi mi ngiseri hi twa ku angula ku yini hi ndlela yoyole un'wana khani vutisa ku munhu wa malembe ya 60 wa va koho ka TikTok a nga vukoni mhaka yini hayi hambi ku va ku vulavuriwa yini ku tlhorela timanga hi yini kwala ka 60 ni kombela munhu wa 60 a nghena ni twa ku munhu wa 60 i vulavurisa ku yini
Nebra angaba ko ka TikTok. Kambe sisa isungule nitaka bangisela bangena bona la ka 0860002543 nhleka. Aye butpet. Boto mina mpukeni. Fukele njani? Ipukela khensa sinele kumibela riqingo boto wa mina mirini we. No, mina na tawulavula ile ya timanyeto wa timali leyi. Yeah. Lexi mina xi ndzi ndena lembe swi tikomba ingari ko va ku vulavula hi mali mara a hi swi voni ku mali eka hi tirhayini hikuva a tirhela hi gezi so mina leswi nga yi tsakelaka ka en'wana if a nga teka ko ntsena antivi mi nga kota ku yimanyana kahle makwavo mi le ku tena hungu ra kahle swinene kambe riqingho ri le ku hi poyileni laha mi ri languta ku ri ya a hi sunguriseni mi ri lembe na lembe ko va ku vulavula mi ri lembe na lembe ho twa ku vulavula ntsena mara hi tirha hi voni so ni nga tsaka ngopfu loko Enoch Godongwana a teka 5 minutes a hi byela leswaku eka budget leyi a nga hi nyika yona lembe leri nga hela va endli va xoti kwihi hi kota ku va na ku tshemba eka yena because leswi ni vula nkarhi na matiko mo talo ma rilaka hi mati ende a ni voni leswaku ku na xo tika ku va nga hi byela ku lembe leri ta nghenisa mati eka matiko lama na laha va hi byela na budget ya kona ivi a ni president sweswo va vurile mi va twile va kha va vulavula va tlhela va vulavula na hi Xitsonga va ku kuti hi ta vona leswaku miganga hinkwayo yi va na mati se leswi tatana Enoch Godongwana va ta ku va ta swi vula minduku a va nge swi koti ku ka matsakali mara va ta vula va ku veke kolomiya ka 1.3 mabiliyoni ya tirhandi ka timhaka ta mphakelo wa mati sweswo va ta vula mara Godfrey a swi ta tsakisa loko mati lama hi kha hi mavona a hi loko ma voneni mati lama lembe va vulavula hi swona a ni ri swi tlhe swi vona loko lava va heta ku vulavula hi ku va ta 1.3 yinini ya mabiliyoni yi ta vekeriwa tlhelo ya mphakelo wa mati le ka Enoch Godongwana premier wa xifunda xexo ku nga va Mandla Ndlovu ku nga va Dr. Popira Matuba ku nga va Panyaza Lesufi va ta tlhe va vula va ku hina ka province ya hina hi ta ndlisa leswi na leswi na leswi na leswi ya masivona se loko va ka va vula sweswo va ta vula va ku fana na le project liya ya Giyani to Nandoni xikombiso yi ta va yi herile lembe leri kumbe yinini va vula sweswo a swi vuri Enoch Godongwana Hotpet tiyiso i ku ri va swi vula lembe na lembe mara a ku na mbuyelo ka swona so mina dasani ku swi kahle ku un'wana na un'wana because budget leyi ni kwa ti-ministers leti nga khoma ti-portfolio ta tona after 3 months a va report ka president ku fa ku va na performance laha hi fanele hi va rate hi performance ya vona 3 months yin'wana na yin'wana a va vuyi va ta vula ku mina ka project leyi nga nyikiwa yo chela mati se yi fika ka Mphambu mi tirhisi mali ya swona hi ndlela yaleyo transparency leyi ta hi pfuna leswaku ti-project leti endliwaka ti hela mara loko ho tlhe hi yimela ku hi ta twa lembe leri taku mara report ya ku ri ku humelele yini ku tirhi mali muni why yi xothile why budget yi hindile a hi loko swi twini se na lembe leri taku ku ta va xitori xo fana na lexi va nga ta ka xi vulavula na mntu na mi byela mina so moni hi ndleka yaleyo yin'wana yi ntirhisa ngopfu i ku ri ku na timali to tala swi languteka yi nga ri ho va ku ti huwiseni xikombiso ku na mali leyo nyikiwaka vanhu lava ka va nga tirhi hambi 350 hambi mali muni sweswi Hotpet mali liya loko vo yi teka va yi tsema ku nga nyikiwi vanhu mali va yo tshama va yi tsema va maka swin'wana leswi va ta endla swilo leswi nga ta supply swibedhlele swikolo mara vanhu va nga nyikiwi mali yo tshama ivi vanhu va rhwalela maphepha va ku va tlhela madoroba ma endla swin'wana hi ku va nyikiwa mali yo tshama leswo swi hi dyela mali ende mali leswo mavazonda vanhu lava kumaka 370 no Hotpet vanhu va nge kumi mali va nga ri ku endleni ka nchumu Hotpet mali leyi a yi tele ngopfu mali ta mali muni mara leyi fambaka hi n'hweti ene tibiliyoni mali liya loko vo maka something hi n'hweti na yin'wana na yin'wana va ku sweswi ka malambele hi maka feme yo endla ti-teams for example ti ta supplya swikolo ni le swibedhlele
kumbe swin'wanyana leswi nga ta va ka swi pfuna ikhonomi no create mintirho mara ti-350 leti a ti le ku endleni ka xikili xa nchumu vanhu va yi teka mali laha va tlhela va ku yitsanana va ku hi nge endli nchumu hi yona van'wani va xava mafole van'wani va xava mabyala swi swo ka swi nga vuyerisi nchumu ka ikhonomi so mina ni ri a va yi tsemi mali ya mahala va endla ku va maka tifeme to endla swilo leswi nga ta tlhela swi vuyerisa mfumo a ni ri va xavile vanhu lava ni va ti-350 a va endli swin'wana leswi nga ta vuyerisa mfumo hayi ku va nyikiwa mali va yo tshama so hi yona mona mavonelo ma mina malama ni le ku tivutiseni ku miehleketo ya le mi taka na yona i ntiyiso yi nga tisa ku hambana ngopfungopfu loko vanhu va yi tirhela mali yaleyo kambe xivutiso ku ta va ku hi ya yi hambanisa ku yini na liya yin'wana ya extended public works public program EPWP extended mavona EPWP i goza rin'wana ro saseka ngopfu mara problem ra abuse vanhu lava va ngevi ti-temporary for life vanhu lava fa va tholiwa va va ti-permanent ku nga va na program yo fana na yona kumbe ku va extension ya yona program leyi mara ku nga vi na leswiya swo vanhu va nyikiwa mali va nga ri ku endleni ka nchumu so n'wina mi nga titwa njhani mi ri ka EPWP mi kha mi tirha eka EPWP mara mi hola mali yo ringana munhu lami yo tshama nga endli nchumu a ni swi tivi hola mali munhu vanhu lavaya mara ni swo ku a va holi mali yo tala vanhu lavaya mara va phikizana vanhu lavo ngo tshama va phakiwaku mali mara vona at least ku na leswi va xi endlaka a va vona va mbali uniform va kha va tirha va hi basisela estarata va tsema mabyasi a va vona va tlele hansi ka misinya va ri tlhela njini mara na va ri lanjini vanhu lavaya so mina ka emabonongwane leswa swa mali ya mahala problem i ku ri ANC yi create dependence and ya swi tiva ku loko yo tsema mali vanhu vo tala va nge yi vhoteli so yi xava ku ri yi ngetela vusiwana hi mali leyi a yi hunguti vusiwana mali ANC yi create dependence ya swi tiva ku vanhu lava yi va nyikaka ti-350 leyi va tlhela va hemba va ku loko ho huma ti-350 ta mali leya a hi ya ANC ya government unfortunately ANC yi tikuma yi ri government namuntlha ka nkarhi wa sweswi so va create that impression ya ku ri mara ni twe ku ya hela musi 2025 se swi vula ku heyi va ta vhe va wisa hi nga ri mavazonda yi ta hela 350 mali lena loko a ri la ANC yi nge heli mali loko yo hela mali ANC ya kuma 15% hi 2029 loko hela mali leyi ANC ya kuma 15% hi 2029 na mi byela ni so a South Africa mali yi tele mara a yi tirhisi swilo leswi nga fanela ku na ti-basic needs of life ku nga mati loko vo teka mali yo tala va zama ku lunghisa timhaka ta mati vanhu a va ri leswo vanhu va swi kota ku ti tirhela swin'wana na swakudya mi ta endlela swakudya njhani mi ri mati because swakudya hi mati se swi endla ku swilo swi durha unnecessary because loko mi ri na mati ma kota ku ti endlela ngadi ya n'wina lani yi va na mati pfula leyi yi le kunene leyi ku hava na ti-water harvest ti nga kona ka mfumo wa hina wa ANC mantwisisa so swa ha ta tikanyana loko ha ri na vanhu lavo tisa ku vanhu va xava hi mali instead ya ku va tisa vukorhokeri irrespective ya ku vana va ti-vote kumbe njhani because vanhu lava va huma kwala na hina hi humaka kona va byi tiva vusiwana leyi mara loko se va vekele palamente leyi va rivala ku va huma ku hi mhaka se vona va tshama a tisababu hina vusiwana hi ta vona ku hi hanya njhani ku ya mahlweni hi ti-350 leyi inkomo ni mi twile botwa mini khesi tlhelo rona mi nga ta na rona inkomo makwa hlayisekani ku dya ku engeta I can't 0860002543 ku ta ku ri wo hetsela loyi ya ka yena hi ku nga ri khale se hi ta va kha hi bula na mulambya la ku na timhaka tin'wana leti ti nge ri na to ntlhontlho lomu swikolweni va ti vitana timhaka teta ta ku va vanhu va xanisana hi xivona va ri yini i bullying teka xikhafuthini lava va nga dyondza na mina va ta swi tiva ku a wu nga yi na ximovhani xa a wu nga yi na ximovhani a wu nga yi na ximovhani xa lexi ximovhani lexi swi xaveriwaka vana
swa ku vana va huwisa swo vrum a wu nga yina xona la a ku na vakulukumba van'wana kambe va ri va ka mani lava a va ri vakulukumba loko hi dyondza xikolo se a va hi tekela swimovha leswiya loko va nga hi tekela va teka va faya i kuma a ne li va li ri na swivhilwana i kuma li tshikeleriwile swivhilwana leswi swi petsekile loko se li nga ha fambi bullying yaliya va teka swikhaftini swa n'we va swi diba van'wana matsundzuka ku tshama ku va na timhaka tin'wana to biha ngopfu hala avembe hala xin'wana xa xihlangi xi siya na voice note ya ku komba ku mina ni hluphekile swinerile mi ni xanisini a ni swi tivi loko ri mutswari i twa ku n'wana wa wehe hi yanga ndla ku n'wana wa swimanimani a hundza misaveni swi vula yini ka wena se i mani hundza hi laha loko se ni vuya ni ta vuya na mulambya hi twa ku va rini ku na un'wana la layinini ni twa ku ha munhu kwala layinini ku na munhu okay ve ri ku na munhu la layinini mani ta ka yena ri wo hetsela ni nga se ya ka mulambya enhleka minjhani Buthele vuto mina hi pfukile khensile u mi bela riqingho mani mi rini n'we wena hina hi pfukile amukelani ngudi ya njini khota ni ntirho ni la beka sothi ni la ku vulavula ngopfu hi mhaka leyi ya freedom so ni faneke hi twisisa hina vanhu ku ri freedom ku na xivulavulo lexi nga vulela swa ku freedom is not free so freedom yi ta na ti-consequences ta ku tala and then yi na vanhu lava nga na responsibility or hi faneke hi teka accountability swilo leswi endlekaka especially ya tikweni ra hina ra South Africa so lexi ni la ku vulavula ka xo ngopfu ni la ku nghenelela ka xivulavulo lexiya xi nga vulavula xi ku n'wana wa xikolo ku ni hi leti type ta hina so yi ni hlekisile mara hi mbili yin'wanyana futhi ya ni dya futhi na yona mhaka leyi ngona xivulavulo lexi u twisisa ka mehe le ka position ya ve hina vatswari hi mutshembile ku ri ta hi hlayisela vana va hina ma twisisa ene na loko a ta vulavula na principal na ye principal loyi hi nga mutshemba ku ri ta hi vunelela vana va hina so xivutiso xa mehe i ku after a twile swoleswo hi xini ti-action leti a nga ti endla na because yes vana va na freedom but hina tanihi vatswari we know better hi faneke hi va dyondzisa the consequences ta swilo leswi va vulavulaka hi faneke hi futhi hi va dyondzisa na ku ri freedom yi ta na responsibility and they have to take accountability from kona eskolweni so hi tindlela leti hi marito man'wana loko a ti type ta hina hi leti a nga fanelangi a swi tshikisa sweswiya a nga ringeti ku lava ku vulavula na vona vana lava ya ku mi vulavula njhani loko mi kutani kambe xivutiso ku ta va ku va yingisela ke vana va masiku lawa Buthele ku yingisela hina hi faneke hi va endla swa ku va yingisela tanihi vatswari ma twisisa hina we know better than them so hi faneke hi va endla swa ku va yingisela hi ku ta hi sweleswo a faneke a vulavuleli na principal ku ri va vitana n'wana loyi wa xikolo loyi va vulavula na yehe va vitana vatswari and then na le ka government ni hleketa ku ri government i faneke by this time xikolo xin'wana na xin'wana xi va xi ri na social worker social worker ku ve na kota ku dila hi swilo swa ku fana na leswi Buthele ni ta tsundzuka swa hi December ku ve na xitori xa vuvava la South Africa xa xi famba xa ku ve ni vana vo tala lava nga kumetela vana hi December ku ri vana va xikolo ku ri vanhu lavatsongo ti-teenagers ene van'wanyana va koho va ku tala va kumise vanhu lavakulu vana lava so swi sungula kwini swi sungula ko kwala ka foundation phase principal liya ku ve na hlamula ku vana va sweswi va na freedom u swi tshikisa sweleswo u ri kulukumba wa xikolo a swi fanelanga ku va hi ndlela yeleyo okay ma hi twisisi ya so hi ndlela yeleyo swi faneke ku va na ndlela leyi xikolo our education system yi va ka na yona ku ve ni dyondzisa vana lava ku ri freedom i yini freedom ya wena tanihi n'wana wa xikolo yi limiteka ku fika kwini yi koho ku fikela kwini ma hi twisisi nemetweni botome nemetweni khenseli swinene tlhelo rin'wana rero a taku na rona miyiseri ri hi fikisa ka mhaka leyi lava ku bula yona ya nkoka na yoho hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
loko hi nga hi kutani xiphemu lexi xa nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo laha yi lavaka ku vulavula hi timhaka teti ta ku xana loko hi vulavula hi bullying hi va hi kha hi vulavula hi yini na ko swikombiso swa koho ku va ku ri swihi na ku ndzawulo yi pfuna njhani ka vana lava hlanganaka na mintlhontlho yeleyo a hi kumeni lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku na Mlamzala layinini la hi ta kota ku va hi bula na vona hi vo va nga ta hi nyika xifaniso xa kenta xa mhaka leyiwani hi ndlela yoleyo va ri i school safety deputy chief education specialist kulukumba Clemens Ngobeni. Mlamza nhlekani Mlamza nhlekani Nkombo mi pfukile papa hayi pfukela engongweni a hi pfukela khensa swinene loko mi ri koho la layinini la timhaka leti ta bullying va ri khale ti ri koho emavabyi lama ala kusuka ka ndzawulo ya dyondzo kumbe eswikolweni tanihi ndzawulo mi vona xifaniso xolexo na n'wehe na koho loko mi vona tani bullying mi va mi kha mi yi hlamusela njhani tanihi ndzawulo ya i ntiyiso lowukulukumba ngopfu ebudpet i khale swikolo swa hina swi ri na problem ende sweswiwani xiyimo xo ya xi nyanya so lexi ni nga xi hlamuselaka i ku bullying aka swikolo swa hina yi va ngopfungopfu aka swikolo leswi swi nga ka ti-township lomu madorobeni hambileswi masiku lamawani swi nga tlulela ngopfu na le makaya ka swikolo swa hina swa le makaya so ti-bullying leti hi hlanganaka na toho ngopfungopfu aka ti-high school hikola ku va ku na problem leyikulu loko swi ta ka ti-bullying hi vana va hina hi hlangana na ti-bullying ta ku fana na ku va hi kuma rito man'wana hi Xitsonga a hi na wona kahle ya ku hlamusela tinxaka leti ta ti-bullying leti hi hlanganaka na toho xikombiso hi na ti-bullying ta ku fana na ti-verbal bullying na ti-physical bullying ni ngo swi ringeta ku swi hlamusela ku loko vulavula hi ti-verbal bullying ku va laha vana va tirhisaka marito yo karhi ya ku vavisa un'wana hi ndlela yaleyo ku nga va ku n'wi rhuketela kumbe ku n'wi chavisa hi ndlela ya ku va n'wi tshembisa ku va ta n'wi vavisa kumbe va ta ku tirhisa ti-comment tin'wana ta ku biha aka vana leti twisaka n'wana wun'wana ku vava because effect ya bullying yi va yi ri physically and mentally leswaku it's either va swi endla hi ndlela ya ku vavisa n'wana wun'wana kumbe va swi endla hi ndlela ya ku twisa n'wana wun'wana ku vava emihleketweni swi n'wi tshikilela leriya ra ku swi fika na le ka xiteji lexaku u kuma ku n'wana a nga ha swi lavi na ku ya xikolweni ende minkarhi yin'wani vana a va hlamuseli na le ka vatswari na loko va hlangana na tinxakanxaka leti ta ti-bullying yin'wani muxaka wa bullying leyi yi hi hluphaka swinene na yoho hi leya physical bullying tanihiloko ni kombetele ya verbal bullying ya ku n'wana rhuketeriwa n'wana vuriwa swa ku swin'wana na swin'wana marito ya n'wi vavisa kumbe hi bihini kumbe xipukupuku sweswo leswiya swa ku taniyani so leyin'wani ya koho i physical bullying laha n'wana va biwaku kuma ku n'wana va n'wi rahetela ni ngo mi nyika xikombiso hi bullying yin'wana ni nga tshama ni hlangana na yoho na ha tirhela Gauteng ene swilo leswi swi national a ko va na province yo karhi leswi nga kona swi tiko hinkwaro leyi a na ha kombisa yona bullying leyi ni nga tshama ni hlangana mi kuma ku vana va ri group va ba n'wana wun'wana lavan'wani va yimetele la tlhelo ku lwa n'wana lowu a biwaku a nga lwi vona loko a la ku ringeta ku lwa va n'wi chavisela lava van'wana a biwa mi kuma leswaku n'wana i biwa va lo yimetela kwala a tsandzeka na ku tilwela so hi tin'wana leti hi hlangana tikuma ku n'wana va n'wi rahetela loko ri va xinhwanyana va xisati voho vana mi kuma va tlhela va koka n'wana va kokana na hi misisi va banana va kokana na hi misisi vana va hina a na ma swi tiva ku va ku tala va va luke misisi hi minkarhi ya ku tala so yin'wana bullying leyi hi karhataka na yoho hi leyi ya ti-cyber bullying leya ku vana va tirhisa tifoni for ti-social media va rhuketela van'wani va rhumela ti-message ta ku vulavula bad van'wani kumbe ku n'wi rhuketela kumbe va tekela swifaniso swin'wana swa ku taniyani kalanga hi na problem leyikulukumba ngopfu ku loko mo languta generation ya vana va hina hi nga na yona a va fani na minkarhi leyi mina n'we hi nga kula hi yona
vana va hina ku n'wi ba kunene a vona hi vana van'wana a biwa eka swi n'wi embarrassing ngopfu swi n'wi endle xiphuphu ngopfu van'wani va hetelela vana va tidlaya hi ti-case ta ku fana na letiwani van'wana mi kuma ka va lavi na ku ya xikolweni na vabyeli na vatswari ku endleka yini unless loko va ku xikolo xi nghenelela so ene swi tale ku swikolo swa hina mi kuma ku na voho va ta swi humelela va nga swi tivi swin'wana swi humelela hi va break swin'wana swi humelela va ri toilete kun'wana loko xikolo xi humile so i ti-challenges leti hi hlanganaka na toho ngopfu tetelete ene xiyimo xa toho xo ya xi ya henhla leswi mi vulaka tani swi vula ku ha fane hi kuma nkarhi wo tala Mlabya hi bula hi tona kambe namuntlha hi gimeteni kwalani khensile swinene ku va hi kota ku bula na n'wina nkarhi lowu a va hi pimele wo ve ri wu hela kwala mi va na siku lerinene ku diya ku engeta Mlabya no ni ku khensa mina Dr. inkomo Mlabya mingiselo mkana lona FM ba hi fikisa makumu kana kona ku Africa wa vulavula a humelerisiwe hi ndawu Ncindani Eric Mabasa ka xiphemu lexi a xi tisiwaka n'wina hi ndawu leyi dyondza masungulo a Limpopo dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka andla ka mahungu ya misava na mixo Justice Mashimzi nhlekani eTshwane pheli Soshana Marabi mams katsa na le makaunyane hi na wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela